Bani ke Bangkok ki journey ngasi ho rahe hojik Abbas ka aiga Singapore bawa paili hana Welcome to Bangkok. boarding pass lo ba loiraga to le se immigration gi sang na ba ngai le bne do mi yam busy oi ma le immigration loiraga hojik la e sang ani akung le gate 15 do ma le ko da gate 15 da board to da ni sigi plane hi ni ko chattar su si bas la iban last oi ma le Bani sih, kopi tak selalu betul. Kopi tak selalu betul, tinggal kah? Sang sih juga. Lagi. Hello, good evening. Good evening, sir. Okay, so just across the chair, right? Alright, thank you. Sorry. Yeah. What? Siapa ibu kamu di business class? Sorry. Ako na. 59J ko. Hello. What's that? 59J. 59. Yeah. Slow 59G. Sorry. Shoot here. Thank you. Information here. Non-veg option and Asian and left. Chicken with potato. Meal leg loiga. Ice cream salad man sila. Basta sa with mashin masam dia. Mi mai ko na ba mong Singapore airport yaure kano da Bangkok ki transit lawi chale terminal 2 da chatani sunflower garden fresh diwa male ha
khôi lấy chích lắc nào ạ. Ôi xem cái điểm xem này. Singapore-dagi Bangkok thawba paangai boarding tawba hore. Swadi ware kana wala shi tumda maamanar. Bangkok yore ishar loira tum bila bin ngam pat le as jadi ini hen tawga hotel do ai sabar tum mo diba ayan dang ai ko sa panalo Lord Bangkok airport nih kalau berlipat nih lo ada airport itu oleh yang mana airport tahu ya. Basibani hotel je si lampu house se si changdon kainos. Thank you, bye bye. Vibes Thailand ma le ha ai kya check in time budi pung ani da ne do ama ma khai budi ta le na ya ku sheng na am ing na chik na le xiong Shanti Pamba khoi natra Shanti Pamba ma hotel dis mai lai ko deposit tau ona patsonga lo re ai return to don hotel se ni de lang de mana pura sali stier ka abi shore sorry, what's that? Sour and okay. Yeah, peanut. Yeah. All right. Okay. Ano mi ayda? Sini, ramsi. Mungani. Okay, thank you. Thank you.